هفکارن کرسازیا پی باور. باوری همو ریبرن روحانی دوی خودی هفکارن کرسازیا دلسوز بن و او دکارن پی باور بن و کارن وزارت ین دجوار تمام بکن. جارک دن پاولوس شاندی بگومان دنمای خویش تیتوس را جویرا میناک دده. لی تیتوس براستی د داناسینا و نمایه دا و د بن سرناوی هفکارک کارسازیک پی باور دا میناک کراستین هفکاریک کارسازیک پی باور هیا و اف بگومان تیتوسه. پاولوس غلام خودی و شاندی عیسی مسیح جبو باوریا بجارتی الخودی و زانین راستیه که جان لگور تقویه لگوری تقوی لوی آخفتن میقاتبن جبر گوینک جا ارمان جن پیام اوه بتقوی را مجول ببن لی او جتیتوس گلگور باوریا هفپار کوری دل پاک جید بیجه کرم رحم و آشتی جباف خودی و جخلاسکار ما خدا نیسا مسیح اویک دشبه سلاوا گوی دناف دا گوت. نامه یوی تیموتایو را جبرگو تیموتایوس بقاسی گو ام دزانن حتی گو پاولوس چو بهوشتی و جیانا تیموتایو تمام بو هفکار پاولوس شاندی پر دلسوز بو. همان تش جبو تیتوس جی درباز دبه. او براستی هوالک پی باور بو. هنکان تیتوس به تیموتایوس را دان برهف و گوتن گو تیتوس جی تیموتایو ویرکتر بو. بخوزایی تیموتیو هنکی دترسیا. لی دیاره گو تیتوس مروفکی ویرک بو. و گو ام آماده بو گو روشن پر دجوار بی دلی قبول بکه و اف یک جبر دلسوزی وی یا یکم جی خودان را و یا دویامین جی دلسوزی وی یاش پاولوسی شاندیان را دما گو ام نشانن هیدی بخوینن ام ببینن هندکارن ببینن گو دبشن دن پیمانا نودا رفرانسن تیتوس هنه. جبرویه که ام دکارن ببن رسمی و ظلامی. راست گوتشتن گل سر وی تی نگوتن نبقاسی گل سر تیموتایو تی گوتن. جبرگو ده پرتوکه دا جتشتن گل سر تیتوس تی گوتن پر زیداتر بحثا تیموتایو تی کرن. لی هر وها تشتن گو ام دکارن زانین. تیتوس جبو مزگینیا پر گرینگه. یک جوان تشتن گو ام دزانن اوه گو او ملاتک بو لی او پر دلسوز بو. موان پیوان دنامای جگلاتیان را دخواند گو یک جنامای پاولوس بو. دبا گو اف نامای یکمه گو پاولوس جگلاتیان را نویسی. وی او پشتی رویتیا خواه یا یکم آمیسیونری نویسی دما گو او وگریا انتاکی لسوریه او وان گوتنان دبیجه و پشتی 14 سالان از به برناباس را هلکشیم اورشلیم و تیتوس بخورا بر. به احتمالی که مزنه او یک بریا جوینا لأورشلیم قویمی. دبنگو او یک بری جوینا وان ال اورشلیم قویمی وکی کارن شاندیان پازده دبیجه دما گو پاولوس شاندی هات گو به برناباس را لانتاکی خدمت بکه چمکی دیاره گو تیتوس باورمندی که به اصل خواه نجهویان بو و لانتاکی لسوریه دجیا لوی دیره او پاولوس بون هوال و بشداری خدمت بون. لور او بحثا دماغو او چو اورشلیم دکه ام بلا خود دنگو او دبیجه از لگوری دا خویانی که هلکشیام و مبستا وی اخفتن اوه گو خوده به من را پر زلال پیوی. دا خویانیک پر راست جه خوده بخواه را گو دوی او هلکش اورشلیمه. لی از به پیخامه هلکشیام جور و من مزگینی گو از دناف ملتان دا بلاف دکم لی به تایبتی جین گو به پیرانی شاندی بون را پیشکشی وان کر و به آوایی وگو ام دزانن شاندیان هنا ده قونخه که دا بون گو وان راستیه گو مزگین جبو همو مروفانه. پتروس جه زحمت بو گو اف پرس گیرک قبول بکه. وی جبر پاشاروج خواه یه جهویی حول ددا گو به مزنبون اخورا مجول ببه.
لێبەلێ ئەم بەلاو خوا دidin گو ev danzan ji bo armencek taybetî ji Pawlos re hatî şandin ji ber got Pawlos bi vexmendînek pir taybetî ya Xwedan hatî gazîkirin. Lê diyar e ku ew di warê vexmendîna xwe didûl bû û pêdiviya wî bi piştratkirinê hebû. Ew ji Oruşelîmê derket da ku pêşiya şandiyan bigire û Tîtos bi xwe re bir. Dibêje min nexwest kar bikim, pir dixwest ez bêm vexwendin ji ber ku ez nikarim xeyal bikim ka çi hat serê min. Dizanîbû ku di rêya Şamê da çi hat serê wî û ew piştrast bû. Lê di vê demê da ji aliyê bawermendên cîhû va jî bi rexneyên tund re rû bi rû ma. Wî dixwast ku bêtir piştrast be. Hûn bala xwe bidine ku ew li vir dibêje Tîtosê ku bi min re bû û ew yewmanî bû diviya ku ew sinet nebûye yanî ne ji hûwar bû. Giringiya vê gotinê di vê rastiyê da yê ku sinetbûn ji bo cihûyan mijarek serekê bû û di karên şandiyan pazda da ew bû jihê nîqaşê li jîveta Oruşelîmê. Lê wî got ez bawerim û min gelek caran bi Petros, Yuhanna û hên şandiyên din re hevdîtîn kir û wan jî rê got em bi te bawer dikin, gumanên me hene, em di tengahiyê de ne, lê em bawer dikin ku te û Tîtos delîl e, ku mizgîniya Îsa Mesîh ji bo hemû mirovan e. û berî wê jî ti pirsgirêka wan bi sinetbûnê re tinebû û piştî wê jî nîqaş, diyalog û nekokiyên mezin çêbûn û ji wan bawer kir ku heta ku millet neyên sinetkirin ew nikarin xilas bibin. Pawlos li vir Tîtos wekî mînak bikar tîne. Werin em li nîşana Tîtos ya duyemîn binêrin ku jêra dilê biryadar tê gotin Korintî di duwan serî heşt Pawlos dibêje spa ji Xwedê re yê ku di dilê Tîtos da ji wî re heman xîret afîrandin. Pawlos behsa xema xwe ya ji bo Korintî dike û ew bi hêzanî dibêje Tîtos wekî bawermendekî milletên din bi rastî xema wî dike ezbenî û dibêje ji ber ku wî xwedankar qebûl kirin, ji ber ku hesûdtûr bû bi dilê xwe çûba wî. Tîtos ji reheval û hevreyê min e. Pêşnava vê nemayê ger em biçin Korintî 2 hûnê armanca vê nemayê bizanbin. Gava Pawlos ew nivîsî ew li Efesê bû nemeyek ku jarnan jêra nemeya winda tê gotin. Li ser rewşek pir dijwar ku li Korintî qewimî dinivîsî. Ew rewşek pir biêş bû çimkî Pawlos çû wir û hewl da ku pirsgirêkê çarser bike. Lê wî nizan bû ji ber vê yekê ew vegeriya. Piştî vê yekê ew hate rexnê kirin ku ew qet venagerê. Çi qewîmî ew e ku wî nemeyek dilşikestî nivîsî li şûna ku vegere û bi pir girêke re mejhûl bibe. û yek ku ev xeber daye Tîtos e. Ger em vegerin ser vê çîrokê em dibînin ku Pawlos ji ber tengahiyê ji Efesê derket û çû Asyayê bi hêviya ku bi Tîtos re hevdîtin bike da ku raporê bigire. Lê Tîtos macaş çû Ewropayê û li jihekî li Ewropayê li Filîpyayê an li Sêlanîkî wî Tîtos dît. Tîtos şîret li wî kir û Pawlos got nemeya te standin û wan bi hev re bersîv da. Rast e ku hê ji pirsgirêkên wan hene û ez amade me ku vegerim jem wî û hewl bidim van pirsgirêkan çareser bikim. Ev Tîtos û Pawlos li vir dipeyivin gava ku ew dibêje ku ew vegeriyaye. Ka em klîpekê din bibînin. Korintî 2 beşa 12 parêzgerê dilsoz gotinin pir xurt ew ji Korintî re dinivîse û ji wan re dibêje ma win jî yên ku weşandîne feyda girt. Pawlos gelek kes şandin û Tîtos jî yek ji wan bû û ew di vê nemeyê de dibêje min ji Tîtos pirsî û ev rastî bû min Tîtos dixwast
و بویرا بریارێکی باوەرمەند شاند و ئەم ناوێ وی نزانن. پاشێ دی شکلێکی پرسێکێدا دبێژێ ما کەسی فەیدا گرت، ما ئەم بە هەمان ڕوحی نەمەچیان، di heman demê de li ser vê yekê bifikirin. Tîtos karmendekî pêbawer bû, Pawlos dizanîbû ku ew dikare bi wî bawer bike, ku mirov bikaribe wî bi rast, dadperwer û dostanê temsîl bike, yek ji taybetmendiyên herî giring ê hevalbendek karazîke rast e. Kesî ku hûn dikarin bi tevahî jî bawer bikin ku wî temsîl dike dil û giyanê wî. William Barclay yek Alîman mezin e. Van gotinan li ser vê rewşê vê bûyerî li ser Tîtos nivîsî. Pawlos zanîbû ku Tîtos wê wekî ku Pawlos bi xwe bi wan meseliyan ra mijûl bibe. Çi bextwar e yê ku alîkarê wî heye, yê ku dikare wî karî bispêre û yê ku piştrast e ku ew ê karê bi awayekî ku jê hez dike werê kirin û ev jeleb hevaldeneke ew ku Tîtos ji wê re bû mînak. Were em li ser sîpanê bifikirin, rêberên ruhanî yên îroyîn ça dikarin çirêkên xizmetiyê kêfş bikin û pêşda bînin, yên ku pê bawer ên dikarin şixûlên giran yên xizmetiyê biqedînin û biqedînin. Em dikarin vê pirsê berfireh bikin û bêjin em wekî xrîstiyan çawa dikarin hevkarên xizmetiyê yên ku em dikarin pê bawer bikin kêf bixin û pêş bixîn. Li vir bala xwe dide ser xizmetê ji ber ku Pawlos li vir li ser Tîtos dipeyîve ev e. Ev pêdiviyek pir girîng e ka em hinekî li ser vê mijarê bisekinin. û yek ji yekem bersîvên vê pirsê ev e ku divê em hevkarên karûbarê li gorî navûdengê wan hilbijêrin ji bo avakirina navûdengê wext lazim e. Wek nîmûnê gava Pawlos di rêwêtiya xwe ya duyemîn a misyoneriyê da vegeriya jîlê û ew di rewatiya xwe ya yekem a misyoneriyê da çû wir û Tîmotewos Mesîh dêda û da pîra xwe ra lê bavê xwe dît. Diyar e ku ew dilsoz maye û di jiyana xwe de mezin bûye û pêş ketiye, gava Pawlos gelek sal şonda vegeriya rêwêtiya xwe ya di duyan ew ê nivîsî ku xwişk û birên li Lîstrayê tiştên baş derxedqa da Tîmotayê gotine. Xweyayê ku van kesan got Pawlos bi rastî hewjeye ku hûn vê xortî nas bikin. Ew di baweriya da xurt dibe û di encamê vê pêşnayê ra di Pawlos dixwast ku wekî hevkarê xizmetê bi wî re bibe û ev yek bû û Tîmoteyo bi rastî bû şerîkê xizmetiyê gelek pêbawer. Ji ber vê yekê îtîbar pir giring e, rast ew ne garantiye ji ber ku hên kes hene ku min baş bihîstîne lê ew însanin û qerarên çaş didin û ew têk diçin û gava ku ew bi ser nekevin ew dikarin pir bixabînin û îxanetê li baweriyê bikin. Ew dibe lê bi gelemperî navûdeng pir giring e. Navûdeng tê avakirin û avakirin ne tenê bi yek kesî ku dibe ku alîgîr be. Lê di vê rewşê de ew dibêje bira ji wî re spas kirin, navûdengê wî baş bû, ne tenê li Lîstrayê lê hatiye nivîsî ku li Qonyayê jî heye û ew dêra nêzik û bajarekî jêran bû, navûdengê wî belav bû û ew mijarek pir giring e di hilbijartina me ya mirovan ku em bi rastî pêbawerin û yên ku hewjene ku ew bibin emîndarên Xudan û bibin ajanên me yên Xudan. Piştî vê yekê em hewjene ku di rêberiya da mînaka Pawlos bişopînin û ev yek di namayê di dû wan de ji Tîmoteyê re pir eşkere ye ku têda Pawlos ji Tîmoteyos ra got û tişte ku wî ji min re bihîstiye bi gelek şahîdan re mirovên dilsozên ku jê hatîne ku mirovên din hîn bikin spartin. Baş e û gava ku hûn li vê gotinê bi gelemperî bi kêmanî da pratîkê dinêrin.
هون دبینن گو ما بستاوی اوه گو او سپارتی مروفن دلسوز هم میر و هم جن جبر گو پاولوس بحثات چند جنن دلسوز و ظلامن گو بویرا خزمت دکرن وک میناک ده رومایی 16 دا او بحثا 8 جنن گو بدل پاکیه که مازن جی عیسی مسیح را خزمت کرن و خزمتا وی دا علیکاری وی کرن گو او بمروفان را لسر مسیح ده پیوه وان ده مسیح دا آوا دکه. لپایاما سرک اوه گو ام بهن کرن و تربیه کرن امروفن دن این گو به همان دما دا خزمت دبورینن و جباورمن دن این دلسوزن گو جسوس مسیح را خزمت دکن را خزمتا خواه زیده دکن. و او جبو نمونه ریبر مرا چکر دکه او مدل ریبریه گو پاولوس شاندیری ام ترساندن. واره ام وی پرنسیپی جارک دن دوباره بکن و بفکرن گو سرورن روحانی گرک هبن شریکن خباتی یان گو بنا خزمت کرنه ترخان کری نه و آمینن گو اوانی و شغولن گران خزمتی تمام بکن.